Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bam da kasni. Hagamit jengka artrik urisau arajar arpsan hakapor kumba khatwe steng PM kat baka kenhun pahara jengki pulit mendi pathar PS an CRPF kidang pelong ye ke duty hakman ka Pushpa Cloth Store ka badan Hajan Trai Junction mendi pathar bazar kensan ko ka kali BR kabarong ni number AS01AM 7750 ula 1 stat ba na kaliang jengka mendi pathar police station hakarukam ka Linden badle klem akor Bad ula persang ban mare ya ki shipai CRPF ki basyong halor ke syuki hakmar ke Pushpa Cloth Store. Haba kila yui ke jingma ke balajan ki shipai CRPF kila mare na kete ke jaka ban pen im yala ke jong ke jing im bat nangta kila lech syajan kete ke kali. Henry unongnya ula pen ki bat pen stat biang ya ke kali ha ke jing persang ban mare bat pet kran. Hagni ke jing jia namar ke jing ting ya ke jingma bat namar ke jing suba basya thombor hakinong le akam sniu ki kinhun duty kala persang kat bala ban pensange e ketika kali. Henry ketika kali kala persang ban pet kerahan. Kumta kum ke jingya da yala di uway na kisipai CRPF ula penki yala ke suloi AK rifle bat persang ban play ya ke jingkang jong ke kali Henry kat badang play ya ke jingkang jong ke kali unongnya ula penki penstat biang ya ke kali kenang ban pet kerahan. Kat baka kali kadang yat ke suloi AK rifle kala siat bakla bat snosi bakala tenra ya uway na kibasyong hakati ke kali ubadai Usri Newbird Armarang Arpu Prasnem care of Usri Sengrim Ke Sangma Nagasnong Thapa Daranchi PO Thapa Daranchi PS Resubel Para North Garo Hills Usri Newbird Armarang Ulasyong Hakajakashong co-driver bat namar ke jeng siat bakla ula mensau da kikuli haki terpengjung u. Karkum kani Utei ubriu ubala mensau ringkat bat unongnya jong ketika kali ude Usri Sengrim Ke Sangma son of hakane kesngi lapen kit mardori Usri Therish Jimomin Nagasnong Thapa Daranchi PO Thapa Daranchi PS Resubel Para North Garo Hills District Shamendi Patar PHC na kapentaban yo ya kajeng sumar mardor yaki. Maria yo iki medical report jengki lapen tikanaba Usri Newbird Armarang ulayo jeng mensau habaro artli ki terpengjong u. Kadgum ka medical report une medical officer ula ai jeng mudru ba Usri Newbird Armarang ula di kiat bat umla bante la kamila di ba namar ke jeng mensau jeng ula phano ya u syaki jaka sumar ki ba kham halor ban bishar bnya bat penyat yo u. Syuk kadgum ka medical examination report jeng Usri Sengrim Ke Sangma shimla yo kanu ke jeng mensau hakamet rei ula di palat ya kakiat ka balong 1.9 GL back high syuk lalap ru ya ki bilor kiat ki babon pha hakate ka kali hakabaya dei kanila sedang ya ki kam an ki badon kam.